Саха сириттен кустанар күнді байы қарайыр кейінге, чүйчақ тұмсыттан отчугуй, туарақ бұрдығу бұтарыппы тәрі саға кәмейдәқ, ол гынан баран саха онуғын тұғығар, аң дойдыға бары тастырттан, ордық яғын нақтара, ордық күнділері, онна ордық улахан солталақтара, сұнтар сұлуға ден біріліян, көрдіріге уырылан қарақ қаратыны қарыстанан сытар. Бұ сұлыс біріліян республика бүт өскәйінен, олықтақ омук кута сүрі күйірүтін, ыра саната кынаттанытын түстәбіт саңа кәм саламалақ артығар сандаран тақсыбыт күні жыла 1992 сыл 6-ны сүрбе үс күні. Бұ күн көміс ұстарын иделәқ күннерінен бігергенен кәннеке қыландар бұтлар келбіті, оғынан баран бұ күн жіңнәқ солтата, сақабыт сіріттен қостанар күнді байы олықтақ жон, бәйтін илтінен тұтан қабан, бас білен таңастан, аң дойды түрбеннәқ түхілгелергер, тәңнәқтер ортолоргар тәңнәқ бұғытынан тахарын, үпке қарчыға, асқа таңасқа құбылытар қықтағын көрдір бүт, сотулыбат солталақ күн. Сетті оны сылларға сақа сергер келе сылжыбыт поэт Евгений Евтушенко атырар алмас тағы уруйдурын оннугар, сақа қарағын уыта тастый бұтыгар, қомылталақты қола бұта мәнеға бол батағаты. Ол кемге ие дойду сүрін байын бері олырыр республика олықтақтыры, алмас туғынан ырақтан истеллері әрі. Бірдеме сақа чыранугар томточы құтылы бұтын қартысқаға көрін туараттан кен тұттуқтарын сөбі. Ол туғығар қампа күй қайылға да қара борынан көрірі, көңіл тыыннақ өрісда өлбөдүйе өрі бағламмат күрдуға. Ол әрен сақа сүрбе бири сүйені 2 улу кыйылақ көрісті. Кені сырды кыралақ, бұл гурибат саналақ олаттарын көмөтінен, алмағы бәйеті қостур да, бәйеті кырылыр да кықтанна. Сунтар сұлуға бірілияны кытта, сақа тұскута торумнанан, санаты нота күйірен, қолымтана, уаттанан көстенен кәлбіті. Тоңмут қарағуыта уыллар, илгеләқ сылағынан итчіленер жылғаламыта. Биллен турар бу 2 кыйы тоғуонус торғон сылларга республика салаттатын модун санатынан ылыммыт суверенитетігар терегар биттері. Вопрос турбута республикалыктан үндігер дальше хайдақ бола биттеніпті. Решетенне жахалы, кытанақ жахалы батақ бұтына абсолютно кытанақ болағыне кейдеқтақ бүк көстен тұрар еді. Бу кемге бастакы президент Андархан Михаил Ефимович Николаев соғутчу уанна исте түйеққа көннөрі кие өйгер баппатта қорсын бұғытын оңырбыта. Кенесе бескей союз салаячыта Михаил Горбачев атыгар алмағы уанна көмігі кейінгі ғытары тоқтаторын туғынан телеграмманы оқсыбыта. Телеграммаға Климен Иванов, Якут алма салаячыта Лев Сафонов, онна Якут золота салаячыта Тарас Десяткин бігергетер или баттағынларын тұрор бұттара. Кенники Михаил Николаев дойду ырахан түгенінен тухаммытың ден бұруйдағыңа бігігі ол байы атын ким да себіттен ылбатақпыт, бігігі тыйы сайыл қалақ дойдубыт жонун сергетін, бәйеләқ бәйетін байын туруласпыппыт ден олыс сөпкі құруйдабыта. Жеңе ити түген уяны қатаны бұхарар ұстық кемге мөңе сылжар аты тәхейнеттен ылан арғағығар бар болартан, әбетер сараңны туран, туос саты қалан қалар жылғаттан, иккиттен берін талыға тәңне қабет. Сирджит ат үрдігер болары талбыт. Россия президенті Борис Ельцинға 241 сылай ағыз караттақ, көңіл Россия дейін аттаммыт улахан алмағы бас біләтші бұғытынан ұтары бәліқ умыт. Ақсыны сүйтбе бір күнігер указ елі аттады. 1991 жыллаққа Ельцин Борис Николаевич. О полномочиях Республики Саха-Якутия в использовании природных ресурсов. Онны боллағана Алросан территорион бир указ кидде. Хакайре бетин туттан природный байыттан тухан яқтақ, ол бұғытнан алмастан, онны көмістен, қостамут алмастан, онны көмістен, он бірғанын себестойман бұғытнан ұлықтақ деніпті.
Вот инере. Онна техническал махы сүз бүрәні дақтақтен. Ол указка телінде. Вот итенде болдағана алмастан, онна көмістен, реализацияттен кейлер доқот сүйбе бес бүргена республика барықтақтен. Алросаны арайтар ибекке қалбыт бол. Олағы ырахам балығыны болуыда. Даже икки президент хорунан туран вопроска ылбыттарын үддүнен хепті. Төхемет Россия президент укаха барын үддүнен под ковернайден аттанар нучалыгта, эпеті хақалыгта балда кистен, сиранынан үлі тоқтойда күйіске бар бұт хепті. Ал орасаны қаяндағаны Россия тугар баспейді қалдарырға интересті жонлар. Олақ бір алроса тугун бартынар арты атабыттыры. Производствотын туғынан тәртетері ерге дейін. Қарани гынағынан туғынан тәртеті бұл оқтақ дейін. Абороботката туғынан тәртеті бұл оқтақ дейін. Итеніне атылағына туғынан тәртеті дейін. Төйдігі тұтаңа әргім бұттыры. Өр қанеген түгендер боллақтарын халалытта қайдарманық құрсын бұғылары оңыр оқтақ дейінігінде? Бұл көтчі. Потому что қанық бағарыр хударствоға, федеральный хударство, бөлің хударство әпті. Сөйтеки бастан кейін правительство интересе көрілдер. Онтан региондар интерестері көрілдер. Ити остуғын үйеретін көрдік әпті. Біліңе дадылы. Онан ән федеративный государство чилені боллаққана бәйін интерес кін хоконы көспәкке тұраңын, хокон конституция қайдағы етерінен бәйін интерес кін көміскі өқтақын. Тылы оғылыры оқтақын. Бу ие сир түктүйеләқ түйәғар өскетен тахарбыт күстәқтен күстәқ, күндіттен күнді таға, бұлырғы грек Адамас несокрушимый, Оқтыба тоңығулақтен өйдөбүлләқтылыттан арапты алмас теңі көбілуян, аттанан солланан, икке тақтақ кереға тарды хармайгытын, именнәқ илбігін хугуннара, еңсәләқ санатын көрттү, сиерін майгытын тургутар, қаннақ номыққа көбілуя. Эмеда 9-19 толбаннақ жол кустугар қолына, кихе аймақ олығын кепсәнігер кирдәға, кескелі уйгуну тосқойыр үлетін қамнағын ситимнәтіға. Аан дойдуға ордуг әлбәқ алмас байдақ дойдуларынан Россия, Африка, Австралия, онна Канада болалар. 2-15 сыллаға көрдөрүүнен аан дойдурдунан ортотунан 13,9 миллиард доллар атылақ, сүйс сүрбәхетті ғылай 4 миллион карат алмас қостыммыд. Көстөрін күрдік, бұ дойдулардан Россия ордук әлбәқ үбі қарчыны алмас атытыттан келдер бүт. Россия алмағын 95 бұрғанын, аан дойдуға қостанар алмас сүрбе 5 бұрғанын Алроса компания қостур. Алроса бұ тағымыттан түспәкке өссі де оңағыз сүрбе сыл үлелер қағастақ. Сылыктан көрүүнен компания келер өттігер аан дойдуға қостанар алмас үз кымыт бирин бас билер кықтаға көстөр. Же ол бахырқай бай, сақа серинда кең Россия долығын уйгутун бұяңын төрді болары яғын оңқуллур улу толкуй тобуллоду. Суверенитет ылыммыт күрәннақ кәммет наука, олықтақ интеллигенция айыр толкуйдарыгар тиреммит болан ордук тақсылақ болбута. Манна, қотугу дойду физика-техническай кығалқаларын Ченчер институт салаятчыта академик Владимир Петрович Ларионов сырдык мәсөнін тумнар табыллыбат. Сақасерин бас билитигер қалар техническай алмағы қайдақ туғаға тахарары бұхарар сорудақ бұ институтқа сөптерілі бітен Владимир Петрович әдер ученайдар иннелергер тұрор бұта. Яковлев Георгий Петрович оға сағығар авиатор болар ыралаға. Сүрәға Наполеон кенін күрдік мүнютаға төрдонна әретебер ұраты оңығулаға. Сүрә қырытын сүйрі әмтирін білен баран, кені сүйріннен ұтымнақтың жарықтамыта Москва коракка сетихилена сылжыбыта. Үйәһә бүлі физмат қылағын кәнеттен Москватағы Бауман атынан үрдікі технический университеті дәлбі тәптірі күйін туғаныға иделәқ бітер біті. Казахстанға үлелер оборона промышленнағын тәрілтетігер анамы тәрәрі баға өттінен төрәбіт сақатын сирігер кәлбіті. Улахан тымныны тулуяр газ турбатына егі анамы түлетінен технический наука кандидата болбыта.
Бу арыйы тута народ кахайсыбытыгар туттуллан барбыта. Кини технический алмаһы эре болбакка, ювелирнай алмаһы эме таңастыакка сөп. Бу саха кейтин жогоругар, сатабылыгар, ордук сөптү бэхэр. Саха сирин ологун терэхинигер үгүс ночото суак кирер кескиллах үле көрүңө болар кыахтаах диен түмүктээхини оңорор. Ол кемге кини доғора Василий Ефимов салаятчылах тас дойдулары кытта сыгынныгыга тосқоллоқ Туймада ассоциация терилли бүткеме. Георгий Яковлев, Нюргун Тимофеев, Анатолий Антонов бу терилтага камнастақ үлігі бұғытынан ылылан, сырдық төбөлөк олаттары, кыргыттары, алмаз чөчүйутун тула толкуйга түметардан бараллар. Туймада дайман ден терилте үескүр. Сақабары өйдөх мейлах оқылыргыр тухайан народный учутал Михаил Андреевич Алексеев этен кәспит алгыс сорудаға тийтін күрдік төхөннен ырахан отчоннон умсулғаннах олық сағаланар. Обычно 1 сентября я говорю восьмиклассникам: вас выбрали как наилучших, но лучше других вам не будет. Вам будет труднее, ужасно трудно. Семенов Макар Семенович Нюрбалуғын инвестиционный тутар управлениетін салаятчыта. Үйәхә бүлі физмат қылағын кәнеттен Москватағы физика-технический институтқа кейрен космический аппараттары салайыға өрімміті. Онтон Томскайдағы пединститутқа математика учуталын идетін ылбыта. Нюрбалуғын үйәрәғаритін салатығар өлеләбіті 1991 сыллаққа алмаз кырылағының терейіге ыңырылар саргы дайман акционерный обществоны түріттүр. Сақа Жапан дайман қолбығықтақ тәрілтені салайар. Келін Сунтар, онна Нюрбалустарыгар бағылық солбыячытынан үлеләбіті Сақар Республикатын Норотын қайсыватын үтуеләқ үләхіті. Георгий Петрович алмаз кырылағынан жарықтанден ұлақандық соғытан тұрар. Онтан жаула алмазға қарақпарды көрбетақ күйімде өтер өскөті бейгі жарықтан матақпыты күйім жарықтаны әдден мейін. Отол говори гумыта, кебары кехнадар боламыт. Онна бастакы рыночная романтика ден хамай кыақтақ, онна хамай бу рыночная өттігер сығанна хаусчандар кыттыс біттірі. Ол күрді бейе қолыр геологтар кыттыс біттірі, геологтар үлләс біттірі. Негенен бейге бастакы жондар бұтын барнауға ден үйреп біппет. Онтан болағына агранчиктар Япония үйретек болан бараннар Япония каян тахар батақтара. Инжеңінен аны агранчик оқ балғанне бол бұтығар барнаултан агранчиктары доғардағын ағалан мұт. Он агранчик кәлендер бидді бәлері үсті төттігені үйретен бар бұттыра. Сунтар заводығар үйретен бар бұттыра. Онтан даршын үрба завод үрілі әвіттір. Онтан өсі бұжандар халғы екізгі завод үрілі әвіттір. Омуктары кытта жылы бой комахан еген бір яхінден же эме бир ола ораты хаңа арыйы болла жібет ол хағаны әдір жоңғайық. Бастақы хылаға арғар чақчы үсті төтті кәлелергер кәпседерге сығандарға ұрақан хоғыз әті. Отта кинлер дағаны үйреметтірі, білгі дағаны үйремпет. Инегінен английская тылынан кинлер күттіхін кәпсеттен иннеден кәдімден бұғаса жүйіппіт. Оннақта кәнеке олақ жүйеді өйдігер болыппыт. Узкай специалист бұғытынан ағара күштағы специалистер әті. Ол ғына мұна бігі қолы бұр бігі абарны ол специалистер өлі олары боландар. Тас атсан кәдін өттігер бігі япондар күтті тәңі кейстер әті бет. Астынқа агран кәттігер, конечно, бігі барны олға үйбәтчі оңата таққа хыл ләбіденлер агранщиктер олар бұттыры. Инегіне хемир олар күтті консультациялаған, олар хемир кәпсетіге переговорға күттігенлер. Беге профессионалын тағымынан жопондар бұттан ұлақана қалбат әті бет. Кендер бұлағына чисты ұрынышына еттігер атылығына еттігер ордуға тілер. Петров Александр Иннокентьевич, Федерация Советин члена Александр Акимов көміліғатчыта. Омыскайдағы Тықайсыватын институтын инженер-механика дәләқ бітер-біті, әлгәйі керестәқ сопқостарға директоринен үлелі біті. Саңа кемге Сунтар ұлығын бастақы көңіл бұбарынан талылы бұт бағылыға, алмаз кырылағына терілерігер суғаллық жаған оқсон бастақы соботы астар бұт салаятчы. Сунтарға республикаға бастақы промышленності қайысқалақ политехническай лицей-интернаты алмағы кырылырға өретер училищені терейбіт өңіліғ.
республика салаттатыгар үлеләбите норот кахайсыбытын үтүеләх үләхите. Япониста бастан эти Арманов Семен Никифоровичтах нюрбагал биттера. Ого нюрба тутулла турар объекттара бүтөрагата. Онтан боллана бихигүги Петрохгетте капсетемет хунтарга миагалден кордас пепетүгөр хунтарга тенкел биттера Японистар. Ол келем бараннар хунтарга бутовой комбинатикке тастах таш жетүр сүрдүр турар онна ким Иванова Валентина Алексеевна директор это. Ол кенге бутовой комбинат үлетин токтоп кеме болан. Ол Валентина Алексеевна көмөтүнөн ол комбинатикке таста диетен бу ханга производствога на завока бирекка ден вопрос турбута. Аны Япониста келен көрүн истембарандар деп хама хептагыт дем ботта түннөр күнүштөрү туймала дайман яковлептак проекттарынан идея барата яң оллубута. Хама сложная бетонная хранилище онна хранной зона ден чонна ишеркиддака элбек вопрос бахарлыбыта. Завод хигер гостиницалар путто детакна гостиница благоустроенный булуктак, чөй качестволак булукта, онан Японистар келлилерде онны түһеллер эте, онны этергелле диеттан такка түннөр күннери онны олар үлеләбиттере. Биринти хене көрдөс барете Япония эта харыгыналага битете. Бихи улаттар бу пете каладинник оңастактан Япониста түннөр кеттет бара хиллерете. Он биги күллерети. Жигнагат болла. Жигнагат болла. Завод ахларыгар туакан аяпир бешилетигер погода бут абиян крас болан хемлет келбета. Онотон уштуру делегацияны халайын албыт хемлет нюрбат үспүтө. Онтон икки вертолетланнар нюрбаттан хунтарга вертолеттен келбиттер. Тоде такда андвасы шетирне бие порпутыл бап болон. Төвүстүмнүгө же оргошыган таккан же онна койтан келбиттер. Бие боллагана кимияка ыртыс клубугар да торжество белемнамет жоонбого кирбите онна тыттан делегациялары килдертапет хасбидин хелектен. Он этергеде 200 такка кихи. Ну, сундарцы, конечно, молодцы. Они в то время, да и сейчас, в общем-то, всегда находятся на таких передовых позициях с точки зрения новшеств, идей и таких вот вещей, изюминок. Значит, этот бриллиант был вручен мне, как председателю премьер-министра Республики Саха-Якутия, и сразу же передан в Государственный фонд. Jonora bollan ama haqalar beyde hatek butuay. Huntarga vajon dağını bulu tahakahiri bütün hakahirini üddünen bile hanga kamsahın ülete varım dediğin bile bir hakabut almas bulunca kırılı bitiyen panyatiya takkan olak üddak iti busta öldür bir yemet yer okuştak bile iştiyim okuduk tuak targam buta Japonlar tiyan kalbittir stanoktarına alan turvattalar gergenalar geronna Ejamudja bu borostay hakajona omukçonun gitte tebisten hejjarga jonna ögü maktayı ja haydybıt kıratayı nonna kaştara ınrık tuakurdeta taraje telefonları taharan kolbatalan asbetiya biyata tira varati ya xalı tüdavit yan ögü maktayı vagata jiya taharanlar antena turaren уже inmarsat usputnikovay telefonegin Ona alan bara turuttang annar Allah. Bu muhtar teknika безопасность sahara tutuhallara bitete. Onu bile jahak tren ülbetanlar bitene koran roskomalak ıtırene koran. Onu jahayan olok manna urman diyen olok. Onu huattan uçuatta. Я могу сказать, что я не женщина риска, не люблю чудить. Вот. Я единственное могу сказать, что я эту работу сейчас, за эту работу взялась из-за того, что я люблю якутский народ. Котун карата сақасыргар кырылыр промышленностөрүттенергер сотулубат өңөлөктен билетехтәкбит. Себескей союзы хыллыта ому курбаниттарын болгомтолорун биллен турартартага. Ол арян тоғуонус инне кенне билбет сылларга үбі қарчыны арасыяғы угу олус серехтәгы. Оны ол дебекке карата сан президент Михаил Николаев итагалигер кирерге жулуспут. Улахан сыналақ медицинага туттулар техниканы эми тому элбәкте көмө быгытынан боско белектәбит.
Онон көрдөккө карата сан бу жылатыгар күстәх эрели уурбут эбит. Кини багата ден антон бу акырыттан эксклюзивный улахан тастыры бу Япония атылыр багалагата. Ол гынамар ол ханата кыйын толбатага. Би Япония экспорттагы тастыры бар кыр тастырыты. Рай бир икки эксклюзивный фантазийный агаранкалак тастар бар бутре, бир колгор синий тас бар бутре. Кучугуй тас, оны бир розовый тас бар бутре. Онтон ити чакчы эксклюзивный тастыр. Кинлер кытта догор бияка 5 жыл эте. Иннен амуланы кинлер бит уактара оборудованиялары $250 дакы оборудование кирбите. Бигиттен экспортамыт алмаз эме $200 $250 дак тас такыбыта. Онотто 5 жыл боламаран биги догор бут уаватай кеттен. Кеттен тен курдугар эһиги үреннәк кеттибатта. Это самое главное. Грейная промышленность искатала. Грейная промышленность потула камбариска так каркыган хок. Хокон улриддана колор свободное обращение. Дядин колор тука кудук свободный эргиш бу алмаз Россия свободный эргире бар буллагана. Отол бирен то үндүс киллерелер. То же бидини бастан колор тугаты. Эбет таан спесивена марыкта. То меде хөп буллажы. Спесивес бу алмаз тойгон 5 биргенин бар. Көдү. 5 биргенин көдү. Ижаттан таан улакара. Эм бу таагран калагын 5 бирген барыгы күчүй таскал баккы. Иккер бирген лан, уна кадда 5 бирген телефон. Эсол ул егер садердандан жонун негенен идет түгөр бихокондар бутты бу чисте агранка экономикатын Россия дигенен билбет. Жебилген эти свободная экономическая зонаның ола жосы катерилдер буллагана хоконнар ары туак боллактан жебидде үшүгөддик ахыллан үлелир кыктак бу аграночная промышленность. Миркина хоконнарга кайтырын олор. Кучуй таска хакайре үлелире выгодная. О хакайре награнщиктара хаме кырыты бир караттак сүргөт. Онтон үддүк сүргө үллектен бу барыска таккар бәлерин затраталарын ороскоттара хабынар кыктактыр. Алма хабабы костубу деген онтон туактаганы чепчетини көрбөт эбип булла. Жок. Аллах растат яконат биге хакайрыгар костонан алмастан хакайре награнщиктара токты чепчетини бакылы. Мистический өтнен Аллаха алмастан тасата хама күстәк тас бул. Инелен алмаска хыстыбы жонар алмастан тейбеттер буллах. Мен моллада биле организатор күтүгү хүҗҗүгүтем анан түргәнлек тейбите. Федоров Артем Декабрович, Саха-Дайман акционерное общество генеральный директоры. Сунтар ортоскулатын Себеске армекеккетигер сулуспа кенниттен Новосибирскайдағы геодезия аэрофотосъемка онна картография инженердерин билимнир институты битербите. Пермскай обласка онна Монголияға ананан идетинен үлеләбите, дойдутугар келен архитектура бюротугар үлели сылдян алмағы кырылатчылар өректеригер 2 долгунга сүмерденен кирер. Бастан кырылатчы, онтон технолог, онтон генеральный директор. Алмазный бизнес эдбах туактан тутуктах. Оңлахны работа андойдуга канныгера уахан атын банк огуннарына делать мектатана ол химби бихатевенкен. Мин эддүбүнөн биги уже төт уахан тугасты утя. Билеген бутө дискризис. Уже хама туга тиди пылак яка. Ол эми хото производствотун токтоттубут өтө минимальный кихине кала тохты. Бу кухан кеми ахаддан бага эхил иди 19 жыл бүтөһүндеки туа таксы болуктар. Но уже улку нанава улку ток
William Bohua ами туа хангахи хетта установка аграчиктаутун элбактаатун олбутум олбыгат имби токуйдуңат бахман аграчиктаулилионна элбак ухникең токуйдуа то яхна вот кинуга агсчаагын тагыл баккун бай тебе мунуманы активно токуйду малагасикта исистерттема өйдах он токуйдахчына атономуктар гытта либит ити израильдер гытта кинеттен билгеттен кенен билдер тон кинеттен бартын үйренен ян хайдан үйренен онтон окудук үлелен 2000 бесылга бу японская компания кальбита сахадайман 2000 это вака кризис по производству витамина почти до нуля чувствуется, то он улана директор Назаров Андрей Тимофеевич Барата комдрагметрта шведик улелан би комдрагмет тандавачиска сырье он икки хылбы хоннук тоқтаты вот туганарту основной костяк бутын сакаранеринде бутага чиктар буты онтон 2009 буханга холокка костюбит китайская компания нагыта японияста уахан туактыгасыбиттер кепсетивы кине китайская компания бу сакадайман ховотун вилетехтах 2012 хуаха туакпова китайская менеджер кандидат технолог кандидат он надя эпикадыл подкоин эггатугу уакынан эвистиле аңа бурдоня кластера он надя улевадда күстә улевадда Охана производительность бияка японская компания летах видно бики яка где-то хюбевесен хюб отут карата. Китайская компания то любит уже бики среднем авто он хеттон карата был вот как. Тот день авто как англаска киринден конечно это хидут бияка он бига акционерная компания была хотя основной акционер будет японская компания. Кино этилдерне ухан туда хибекеттин онда кыстакбитне тояхана онда кебова кабияка бу бейтус пахвоттак фото болдованяла фотонна тахтиемит биге внос телехтарпит оннеса производство тынкова тахакахавит на будем аренду платить улехетаяннырга онна новый тугадан ухан преференции это нахан ухан вот так это нам не подходит тему бу индус тема он только ухан элбахты производство на том масштабе колбы эн индус так ухан объем он икитул эриска хаджатуат на кера потому что эн 2 миллион он хаджангын 2 миллион натуха бовакайн уже $300,000 индус контролёртак амастан туйманда дайман ведин харондертыга туах чепчетилер бар товарный кредит кудук до $100,000 күнгө де бердер ол $100,000 күнгө маска обработкалан то качетин киндеранган төлө харат тонну поддержка бар амастан мен токуйду бунан тух биги бастангыттан ичи оңобут туохпутун бэйбит атыаба поломут маннагы ховотта туохтара хох оборотно средствовала хох пола олхиничи омук инвестордерга ман киембера оджоннун болана инвесторын билдерби кине качууга о качетин төннө юкта эпылдайман Федор Петрович Степанович оны эдде билен каян кинеже бета тылы бета жахая ол кине Москва хаскардия якутские бриллианты. Вот такие он токуйдан еще схема тон кинетон тохтатади. А так то он баддаради. Агранка нанава тон Россия, конечно, поддержка хопуана токтуара тяне. Утпуана туарата. Сырье экспорты бовахна алтангар быргын мандык поршина варата экспортна поршина ден.
Ну, биге кабулан о шиветте якына умук инвестордар була тастарын экспорт кылактан алтаңар быгынта хоттан манна абалбот катыл Россияга. Бу хакайна болтурда. Манна оран так игелер бакоту продукция че биге үле таккарты. Билино алтаңар быгын устаңар спита аспыты сентябрька. Одигнен заградительный пошлина бывает. Со биге у нас быгын ындыстак потом компания на теңне таккана биге отой туакпай. Теңгох условия. Чуть бесу на то бу хакаига где-то 15 миллион долларов кудук тас обработка на бельяна и так. Били нужен там ариата, били види сырья барата-барата. Россия. Барамыгин Николай Андреевич, Республика Общественной палататын экологияға промышленной политикаға сирбайын қостағыны ғыруанна айылға қарыстабылғар қамығыя бірседәтелі. Россия, Япония общества сақасырынағы салатын бірседәтелі. Покуровский ортосколатын кәнеттен ұғу келіңе Мора инженердерін білімнер училище Судунаны ұтачы факультетін бітер-біті. Тексигі өліләбіті 1990 сыллаққа Саха Государственный университетін егінен инженердар кейінлері дейін тірілтені тәрейбіті. Японияға Саха Республикатын бірістебейтелістібетін тәресібіті. Онна 7 сыл Японияға оларын бірістебейтелістібі салалтатығар өліләбіті. Онтон қаңала сұлуғын жағылтатығар Республика тас дойдылары кыттасығанын министерстватығар Алмаз Эргенбан салалтатығар өліләбіті. 9 сылларға бұл 2-ші сыллар бастықы ғыларғардылы дебирс монополията те алмазға бар кәмінергер. Бұл бігеге салалтабыт, Михаил Фимеш, оннатын кене саратниктары қылыр кілмені көрішеген, бары дағаны дебирсі гітірі үленет өйәбіттірі. Бастықыттанла самай мудрай Михаил Фимеш бағарыты ден урукко алмаз атылыр систематын алляпақ кәрі, дебирсі гітірі біле сүйірбе бес бірген сақа херін нөе барар болады. Ол сүйірбе бес бірген неме дебирсі нөе атылырға договор батасыды Михаил Фимеш. Onun болағына алмазны рынығы андайдытағы алмазны рынығы алляпатаға. Onun болағына кемге дағаны мәхей тағарбатақ болын. Бұл сақа херігер дағаны кемді олықанны қораспатаға ген. Себеске бұлас кеметтенла маннық дебирсі гітірі кәпсеті бар еті. Қолбұр бұны сырионан атыланар тас дебирске барар ден. Онтон болағына кырыламыт тас көңіл атыланар ден. Олихин болағына сақа херігер еті алмаз кырылыр производствоны терьерге bir маннық сүрін суалтата ден. Қолбұр болағына дебирсі гітірі соглашениені кәспек кәрі. Сақа хере бұға андайды рынығар кырыламыт алмастыры тахарар бұраптағады. Бастакыттанла. Onun bola dibirsi gitiri tuğtağını uğratı ötünne utarı barağını indin oğadı. Çekayın, mehana var Россия bu manna sağa heriger kırılır savotlar ülelerin terisi betağa eti ulağan sığstırır. Toğdi teqe bu manna eti almaska joğurdağ egen omuk barın kırılırga sığınağ egen jonlar bağların altı tığınca agaranşık manna belemden mitin. Onu bolağına tuhammat den sığha bulay. Ол гына баран те Россияға бартерник балыгын. Холо Сахария бол батақ те туққа Смоленская гадағаны, Барнаул гадағаны. Те улахан кырылыр заводтар бар ырхан балыгын әлі. Кырылыр промышленность сайдар перспективалақ. Только білейін болдағына те урукуны барытын анализтан баран қайдара саңаттан оңырықанады. Білейін бір мен әтерім күрдік андайды барытат улыре тұрар. Олейін болан білейін рыныққа керер шанс үйескәті наоборот. То есть урукку біле 2 миллиард долларға кырылы заводтар бары тобук табып балықтарына білейін оны ниша басқаланар был. Бұл білейін просто бұны саңа долгун калектақ, алмаз сығыната үрден барды дағана бір саңа заводтар тірілен барықтар. Санабыт ғылан модын болынады. Білейін әдері чапыт үйректері бағылынады, онына болағына нефтяной, газовай, онына сирбайын қостур тірілтелерге, кейрерге жылуы оннады. Онна бір анен Георгий Петрович туғынан мен өтем-өте кені күрдік интеллектуал адақай дирин білілі қиынке сақаларға олық ағаяқ тарбақа баттанар ке. Оннан тәсөдіке кені потенциалын сетері олық туғаматы өті тебін. Кені олық етіннегі өсі бұл ұлаған өлілерге өлілер қықтақ кеті. Тұғығын 2 жылақы бұл гранильный завод өсі тәріленінені совместный тәрілті тәрер тұғынан переговордаға
Токиоға Туймада Даймантан 2 кихилер делегация келелибіті. Георгий Петрович Яковлев, онна Юрген Семенович Тимофеев. Оны болағына карата саны гитары көсөннер біле переговор үпіттірі. Оны переговор түмігінен болағына кем карата саны әпіті. Да бұл сақаларға ник интеллигентный, чулу, әйдек бай жондар балыр әбет. Ден наға сөқтім дебіті. Кырдықтаны олаттар үшәдік көстебеттер. Олақ Америка. Билилері кеңе дебінден қанық бар тема көстетер кіқтағайын жон. И идея, которая начала притворяться в жизни, что очень важно, потому что каждый из нас может идеи этих набросать мгновенно, как переустроить мир, да? А вот что-то реально сделать могут редкие люди. И вот тогда у нас родилась целая плеяда таких молодых людей. Они вот во главе с Георгием Яковлевым, все они, как правило, были выходцы из научной среды, то есть закончили хорошие московские вузы, ну, скажем, МВТУ или Баумана, или там вот такие университет московский, получили очень хорошее образование, и поэтому, пройдя такую на старте жизни школу, конечно, они не боялись ничего нового и говорят, а мы можем. Я вот говорил, что все относились очень так настороженно, со страхом, ой, алмазы, ой, бриллианты, да их никто в руках не держал, кроме генерального директора Ипуталмаза, значит, и так далее. А они нет, мы не боимся. Это очень важно. И с таким молодым, что ли, энергией, задором они принялись за все. И ведь они поняли о том, что действительно это не просто экономическая задача или техническая задача, она еще и социальная задача. И поэтому развитие-то у нас в сельской местности началось. И свободно они привлекли этих иностранцев для того, чтобы с ними вместе работать. И относились к ним не так, что глядя снизу вверх, а на равных. Значит, и если что-то у них не получалось, скажем, в каких-то контактах, они смело там меняли их. Значит, молодцы вообще. А, конечно, во главе всего этого был Георгий Яковлев. Он был душа, значит, всей этой работы, таким явным лидером. Мне очень жаль, что он так рано из жизни ушел, потому что он мог бы играть большую роль в развитии республики. У него было все для этого. Вообще вот производство алмазных бриллиантов это очень такой интеллектуальный труд. Понимаете, вот скажем, вот, в отличие от производства холодильников, телевизоров, где все автоматизировано, здесь все очень много зависит от конкретного умения каждого огранщика, разметчика, руководителя. И простор для развития, прогресса очень большой. 2 года назад мы не могли с определенностью сказать, какие станки лучше. Например, вот на Бедигостяском и Намском заводах стоят станки смоленского производства, в Якутском заводе барнаульского производства, в Чурапче израильские станки, в Сумтарах японские станки. Сегодня уже, когда прошло год нашей работы, мы можем уверенностью сказать, какой станок лучше, на каких станках лучше обрабатывать мелкое сырье, на каких крупное сырье. Это все появляется на основании практического опыта. Есть то, что мы начали работать со многими иностранными партнерами, с разными оборудованием и так далее, нам дало уникальную возможность постоянно сравнивать и выбирать лучше. Канык пар хобота халы тигер туах ертом тутулдан туах ботуматар ачылаханын туа процедура табарар болду. Ровно ол кенге биге туахпытын алгысы чөппөт алкан отунуматан эддагана Георгий Будара хагыты түстө көрүңөр үйһәдите. Аны үйһә көрбүт тогустурия көтөнер. Оно кегитай бетон көрдүк ровно на көтөнас. Георгий Петрович, его энтузиазм, его вера в то, что в наших условиях все-таки возможно заниматься и алмазогранильным бизнесом, и можно создавать бренды и продвигать понятие якутские бриллианты. Оно заряжает нас. И я считаю, что вот то дело, которое вот зародилось, то дело, которое он начал, мы должны его продвигать, развивать его дальше. У нас появятся свои Cartier, у нас появятся свои Tiffany. И я думаю, все будут помнить, что у истоков этого стоял наш Георгий Петрович. Ну вот, главный инженер, что вы скажете о ваших хлопцах? Хорошие ребята? Набрали очень ребят? Отличные ребята. А что их так отличает от остальных сельских парней? Очень большая добросовестность. Они очень хорошо относятся к своему делу, имеют очень большое желание работать. И вот что отметил вот Ямада-сенсей, учитель,
они очень восприимчивы. Они как губка впитывают то новое, вот, что им преподает господин Яманов. Уаров Михаил Потапович, академик Ларионов атынан Котугу сир технический калхаларын чинчер институт инновацияға салатын началыннига. Үйе бүлі физмат кылахан кәнеттен Москваға Бауман атынан технический университеті двигательлерге инженер-механик иделяқ бітер біті. Уфаға моторын ұрыртелтағананан өлелі біті, Жокускайға сири қахар ұрықан техникан өрімөнір собуаққа инженер-конструкторынан өлелі біті. 1992 сыллаққа Сунтарға алмағы кырылыр собуаққа кылабына инженерінен ыңырылылар. Онтон алмасқа көміскі өлелертерілтелерге кылабына инженерінен атында салайыр үлелерге сылжыбыта. Қастағаны рационализаторскай үлеләқ 5 аян тахары патеннарыгар аптар. Хаңа делок ырахан болыр менде. Ол канам баран хумтарга ол гринеле заводка чепчекете. Тоди такка асбидиле тоголаттар бары улаханнык багаран туран. Үлелән килен бар биттара. Той көрдөккө чакчы мәккә интеллигент айбары әри ханабытын той тиярлы тиреттер. Жыңнақ анығылы халаятчыды. Кырабиумнақ болан баран хына төрдік продукция оңғылықта бейді өйдіктігір. Алмағы кырғылағын оны ювелирный производствоттан өссатын бейхақа жеңер ұлықтақ сырьоттан, әте қолығыр таба пантытыттан эмп оңыроққа хәбәді. Білген тор әңенден тәрілі хатыр. Біліңні условияға, біліңні де бардың чиновниктар көріністен жағайын олар докторына олағанлық айды бата болу. Тым бір қолы бұрағылық бар хәбәді. Теді Сколково ден бейқа Россия тәрілі бітәді. Олахан онымен бір қамсағыны орд бата. Әлбәқ средствоны етілді бұта болуға. Эти Нобелевский лауреаттар, эти графиянай быт Новоселов, оны геймденлер, Сколково аңыр бұттар атауары кәлбәтілер. Алмас, білін, искусственный ем болар де қолығыр. Бейеқа ол оңырар күрдіге ме бар болуын хөп күрдік жеттім бөйін. Оттың директорналары болар бар болу өте бұл. Эти уже высокотехнологичное производство ден аттар. Айылқаны хүргей бәкке? Да. Ол харачовый болу өте деңер. Оны болағына өйдөнлер еті газ күтін бас бейлер, сумма, капитал, фирма, оны ме күтті хаты ғыджар, мен білер біне. Ол искусственный алмазың орыды. Да. Бейеқа Россияға нахаталаннақ инженердар, ученыйдар балылар, олар әлбе қаңаны оралар, ол күнін барын олыққа кейт бәт. Ол бетичинета ол именно ол барыта эти хөптә условия. Ол чакчы барыта кине оны бартын бир связкага ыйтар. Ол ата жеңнер демократическое общество. Ол ата независимость судов, бастаку очарат, защита предпринимателей от вмешательства чиновников, от диктата чиновников. Кому ехал бия Россия, пока он чехне конкурентной кирсин индиан ho до сих пор он того насылар курдугол рейдерская захват и Алмазная отрасль, она специфическая. Значит, она специфическая по своему рынку. И поэтому в тех странах, которые занимают ведущие позиции в этой сфере, в Израиле, в Индии, в Бельгии существует особая система налогообложения алмазной отрасли. Алмазники платят совсем маленький один только налог с оборота, от своего денежного оборота. Он маленький, но поскольку оборот у них огромный, то они существенно вклад в казну вносят. А у нас в России была построена система, когда алмазники платили стандартные все налоги. Они платили налогов в 16 раз больше к цене продукции, чем за рубежом. Кроме того, у них была к тому времени очень сильно налажена система, очень хорошо налажена система, скажем так, контроля за алмазами, и она была очень простая. Привезли алмазы, значит, вывезли бриллианты, сделки осуществлялись 1, максимум 3 суток. У нас в России 3 месяца надо было, чтобы оформить эти все сделки и так далее, и так далее.
И, ну, естественно, мы всегда уступали им, потому что, представь себе, ваш товар 3 месяца лежит, а ты должен кредиты в банке платить, банку платить проценты по кредитам. И с клиентами у тебя сложности и так далее. Почему так происходило? Ну, во-первых, в Российской Федерации вообще все было вновь, все создавалось заново. Мы все время выходили с инициативами, что надо изменить, упростить налоговую систему. У нас были, к сожалению, очень сильные противники. Значит, и в том числе иностранное лобби работало здесь во времена Ельцина, во время и в Государственной Думе, и в правительстве. Там в правительстве вообще их люди сидели, значит, которые от них получали деньги. Будем говорить, им надо было заморозить и уничтожить российскую гранильную промышленность, чтобы все алмазы пошли на мировой рынок. Значит, так, минуя наших. Возникла огромная, ну, вся эта история известна. Значит, она, кстати, описана вот в недавно вышедшей книге «Дуэль алмазных резидентов», которую известный такой специалист написал, Вячеслав Щепоткин. Вот, и все это привело к тому, что отрасль в стагнации была, перебывала с ноги, с воды на хлеб. Но, в принципе, все равно она сохранилась. После Тумана Даймонд у нас появились новые лидеры. Вот, например, Петр Федоров, ЭПЛ Даймонд, очень хорошая была компания. Другие ребята сделали свои такие частные производства. Начали освоить ювелирное производство. Дальнейшее развитие бриллиантовой промышленности могло бы быть через создание ТОР, территория опережающего развития. И поэтому, когда только зашла речь о том, что на Дальнем Востоке будут созданы такие ТОРы и так далее, то, конечно, кандидатом номер 1 был ТОР в Республике Саха-Якутия, конкретно в Якутск туда планировали, где должен был разместиться алмазо-бриллиантовый комплекс. Но, к сожалению, как бы это не получилось. И теперь это все создается в Владивостоке, под крышей свободного порта Владивосток. Я считаю, что это неправильно. Они совершают ошибку. Но никогда не поздно вернуться, значит, к этому вопросу. И, в принципе, пусть в Владивостоке будет, и у нас надо делать. Мы в какую-то новую жизнь, наверное, в эту отрасль вдохнем. Потому что в ТОРах как раз можно сделать то, о чем я говорил. Изменить систему налогообложения, как бы упростить таможенные и иные процедуры и как бы добиться вот создания нормальных условий для наших алмазиков, таких, как есть за рубежом. Конечно, мы всегда настаивали на том, что в Якутске надо открыть таможенный пост, специализированный по алмазам и бриллиантам. Но, к сожалению, наша длительная работа по этому вопросу ни к чему не привела. Ну, мы получали такие стандартные ответы. Вот мы поддержим, но, значит, вот надо такие условия, такие, время идет, ничего не делается. Ну, здесь, скорее всего, были опасения контролирующих органов, что появится новый канал контрабанды, и что вообще надо все канализовать через Москву. И личные интересы наших чиновников были. Но это тоже вопрос можно решить при помощи ТОРа, потому что ТОР предполагает, значит, особое упрощение таможенной процедуры и так далее. Поэтому ничего еще не потеряно, и надо создавать. Значит, у нас ТОР в Якутске по производству бриллиантов, ювелирных изделий. Значит, я думаю, что это дело нам по плечу. Жокускай коракка жоппон саңатын, сүйірбал тасыл анара өттігер, конно тойон ағал бүтәбіт. Кені сақа сире Японияны кытта сығаныгар, сунтарга кырылыр собота хыллытыгар, бұхатчы сығаннақ кихи урбаннет. Білігін да сақа дайман фирман өңі, сақа сиргер керексе білін сүтәрбәкке сылжар. Бұ собота оңықтара кенін өңі андойду ырынагар атыланалар. Бігі кенеттен кырылыр урбан, алмағы бейтінен қостур арасыяға тоға атағар кыян батын туһунан ыйтабыт. Угуччу колорди бидилен гранильный золотор очолорго алмаһы кайда катылыр ниманы утун билбететлер. Оны билин даганы то мехна бар. Ите алмаз атылыр үлени правительство бәтигер ылыныктагат. Тога детеха бидилен золотор атылылар ырхан болот. Японистарга андойду жонугар бардыгар сахарин кыгына ынырык интерьергетер делалар. Онтон бу бачча бай дойдуга 1 миллион ке олорор боллагына ол ата мантанданара бу дойду сайдар кескилет улахан.
өссө хакыһыргер кини туох хайдыан багарары. Оны Оны кыхтагы айдан кини көрөр. тоно Сахакиококуの将来考えれば佐賀峡谷の発展について、何が佐賀峡谷で発展することあるんですかと、こういう2つの質問。難しい質問ですね。確かにね、佐賀共和国っていうのはインドみたいな大きな国ですよね。でも国民はやっぱり100万しかいない。そこでできる産業っていうのはやっぱり限られてると思うんですね。Туга иенен аджахай улахан Индия хагача улахан иеннак дойду болар. Ол гына маран олорор кейтен аксаны 1 миллионга тиер тийбе. Олихим боллагына бу сахаригер сайдар кыктак урбан тугунан толкуйдатакка ол урбан аксаны агаяк болуктак. 3つあると思いますね。Механа бар боллагына улаханнык сайдар кыктак 3 урбан бар. 一つはね、もうご存知の通りこの国は資源が多いですからね、リソースの産業、これはもう誰でも分かってる人ですね。Ити ол бана 3 летин ботоно бастакыта, ити холор бу сахаре ити костонор байынан атырар, онун боллагына ити сир байыны костур урбан булгучу сайдыган. あと2つ目はやっぱりここに広大なね自然のね環境がありますから、やっぱり観光事業はねいいと思いますこれからね。Онтон иккинен бу манна сахаригер бола тытылы бата кайылга элбегенен сибестен, бу манна сахаригер мантаннара туризм сайдара болу дип. 3つ目はね、これは今世界中ねやっぱり情報化時代ですから、昔のように人口関係なく情報がね集まればそこが発展するんですよね。ですから佐賀共和国は人口が少ないですから、そういうところに力を入れると将来あると思います。Ondan bu bilgin to'xtagan informatsiya bilit uyete bola turar. Olihim bollarına qolub nehlenya aqsanygar sığına oqtuq elbaq bililaq doydu saydar qıqtanar. Olihim bollarına bu sahayriger üyeregiri onu bollarına ol bu aras eti bilige informatsiyaga sığınaq biznesler урбаннар сайдыктырынсы. Лена Федорова, Олонка театрын директорын наукага онна инновационный проекттарга солбуятчы. Олонка дойдута проект Олокка киритин сүрүннәтчы. Үеһе бүлүү физмат кылаһын кенниттен Саха университетін промышленный гражданский тутуу инженері иделях бітер-біте. Якут граждан проектка инженер-проектировщигынан үлеләбіте, туймада дайман териллегіттен алмағы кырылырайгаға 15 сылын анабыта. Онтон кут сүр, исәйге үйерағар бәйтін солын тәлән, тенгирини чинчиyi народтар иккердыларынағы фондатын терибіте, политическай наукалар кандидаттара тенгириведенияға 2 монографиялах элбэх ыстатыялардах. Бирде Рамадганга биржага бурса ден Израильга онна бир дела терьерге элбэхтик бары кели болар ба командировкаларга. Оны миген маннык тула олордан сүрдэх маннык бытыктах, пелепелех, еврейдер допоростатлар. Билейдер эттаха допоростех. Тоғы бойеге хақалар бейге алмас кырылыр халабытыр кирати. Эге табайы тәшілер кетбатты. Табағытын кітары жақтақыт, бейге алмас кырылағын бейге нишавыт, онны хей кирек хоқтақыт. Төт бапырығы бербеттері. Эге бұл қасақсаннақыт еген, төсіз ақсаннақ бұтын істен баран өрбіттері. Разу рейдергер көстерете. Ахани хотон хөп эбиттен. Икис вопростара эги бутух итагаллааккат идден. Оны мен ото ол хагана өйдөбөп болам. Би язычниктер биттен сайдым. Оны мен ыртык өрдүлөр. Олаты бу безбожниктер туакта киндер кинде бизнеске кийбе чоннор эбиттерден. Ите кийдага бечоннор. Олаты улахан доктарга киндер опыттары ога биттен. Улхан бизнесте холмоктар, бары хүрдә улхан итәгәлләхтер. Индиялары да көрәт, кытайлар көтө көрәң, атында моктар көрдәк. Улхан бизнесе баһалабыттар. Улхан итәгәл тулаттым сер моктар. Бихи баллаган ондук эпетте хиҗаб. Онтон үз вопростары эге бу хурктак бичиктә моктар гөттө ди. Оны мин бар бага булла ди, тюркская руника дитим.
Билерим ол эте очолорга. Оны эме күллүлөр үрдүлөр. О каан уя бул үрүйтөгө хүтан калбыда кимде тутуп апа бүгүн. Алата бойжандар хуруктары бичиктери хуак калбы чоннары битти. Онто түрдүс вопростара бу каннык тылгыт каннык группага кирсерийди. Түрк группатар кирсер дейти. Жонны сойдулар, токтотулар, саңатыла оларан барын кайдак дейтилер. Түрктер дем бу хайдыла хомуктар, соғыруңа моктар, эги оканнара котугу мустак мор кытытыр тибит омуктар болагыт. Онна бир вопроска хеңер биттери ол эти. Идеология ден эбит главный. Бу бизнесде багылаганга бу улахан еврейдер кытары андыйды бу финансовый магнаттарын кытары кирсерге бастатан туран кейт бейтин түрдүн уфун тылын үхүн онна итагален сахаламакта. Оча теңнактыр ортолорга теңнак болаган. Алмаз кырылыр халага да улхан тугара маннык кистелең бара битте. Үйдө бүтүн. Кистелең уже үйөттен таңраттан берилди бит. Айы таңраттан берилди бит. Хака народугар. Биги ону таба туханнан таба өйдөн туханнак бутна кенники кескиллер кенчәрбит инникилер народ болох буттен онны биге өйкел бите. Лена Федорова иделях кихибыгытынан алмаз кинеден сүрдә ханыгы же Жакускайга бар болохтактен өйдәк сүрәгәр ийтектән онтун олыққа килләре сүйіне үләне сағалабыты. Бел бу же турар сирин отчытоға бірісіден Вячеслав Штуров егергеппит документнара баллар. Олонқо шедевр болбутын кәнне бу бараяктан олонқо дойдута олонқо лен ден өскәбіті. Олақ қамсан оларген сайдан ербі. Ол чекчистинен камсаһынынан ваханга поколение келбит бу техническое өйдө хоголору, финансовый үрәхтә хоголору, олору туханык битнада. Кинер этилүгәр били бериле бит. Ол күнен баран химбир хакаларын, омуктарын, кимнәхтәрен билехтерин нада, хантана тахтары таксы битен, хантан бу жогор барын. Ол ин ити олон кодойдутун кытар колбадак битти. Григорьев Анатолий Васильевич 2015 сылтан Сунтар улуғын ағабағылыға. Омскайдағы автодорожный институты бітербіті инженер-механик иделях. Жакускайдағы тыға қағайсыбатын академиятығар тәрілтті экономиката онна салалтата идаға әбей өреміті. Республика президентін жағалтатығар өлен онна Сунтар улустарығар бағылық бастақы сол бұячытынан үлеләбіті. Үйлейне терәһеннәр була торалар, бу манна биһиге аңардас бирахынныгы курдуган урукпут со, манна төгүлүгөн остолоң урукпут, тоққа халгалар балларын, оны кайдак торатар туһунан тула ол тула кепсетих биттен биһиге буланнылар бут. Эмсагалаб бит тоулахан, этинне кайда ханаларда хана. Ата булырын биһига бу Алроса компания келен Хунтар улуғар үләгетек бүттенлер бияқа сұруқ ағаландар білсәхет жібіттара. Он чатуғар бияге нехеления тақсаңғат общественный слушание оңырықта қаттен тұрорсан келінер бұл нехеления келендер общественный слушание оңырбыттара. Те Кампинское месторождениеға жен сүрджукар, онына те бүлчән хеддерник каддыларғар жен. Келінер әтелдерін саңа технологияның туғанаммыд билеген бу урукку курдук болбатак билеген күн айы сайда тура бутчен аны саган технологияны туханаммыт бу айылгана жаппак курдук ондук лелих бутчен оттан кинлер мектелилер ол гына матан жон херге хер качы ере элбак бем көрүбер хамы главное кинлер экологияга жон тугар доровьетер аджетыны онна табу аджаркая киллер бе боллаганытан производство промышленность бияттан киректак, сайдектак тен, но биятты аңардас алмасыры болбатак, бияха билген нефть, газ үттүгер геологоразведка үлелери бара тураллар. Манна Сургут нефтегаз компания келенлери хеджер, онна Газпром геологоразведкалар келенлер үлели хеджерлар. Улин биһиги билген общественниктерге тергеле күскә үлеһе олар, олар онна депутаттар кинлер бу компания үлетен билсетария кинлер мектепте тақстаннар қастадағына баран көрі билсе хырттылар. Ленскай районугар қастады бара хырттыбыт. Сургут нефтегаз үлели турар талаканыгар баран билистебейт. Қайда үлели оларларын личный бәйім баран көрі хырттым. Бу Ленскай район халамтатын кітары көрсен кинлер қайдақ кинлер кітті сыған олықтан үлели оларларын билистебейт.
опсайнан эддеттен үле билимнен үлетен ыйталар утянды ханат. Колледж бит базатыгар hem bir ювелирканы оңоролор бут, ювелирнер цех бутын. Бу бастакы алмаз кырылаһыныгар үлелеспит Тотонов Константин Тойбохоевич бу маны илан хагалан үлелете хаджар. Онон бу кини чакчы историяны оңор букки болан билеген эти бастакы агаран каттан көмбүнгендилыктан тергедлы бу агранка мындырдарын бахалабыт ки оглорго билини бере хижраттан бихолус үйребит. Багам укуттахин үлелән келдим дийим. Манны бике алтыамын. Колора юар технологиян кыттаданы үлеләбеп битете хобо путыйдан юартан келен онны эбиреде болуннар ити. Индия технологтары да убеге да болуннар олно омуктарга талтыган үлелән опут кудула. Колор биге кайдактуак бу рынок барыктан хен чувствуйдан ити. Уле хамнас барар. Бастан ол жопонна кеделлеригер хүддан комуйттаралар ити. Ол туак канадалар бити болу яна путол ити өрүш бити гытартастыры мехен алактары бит. Илери колбан бу ювелирный октар битигер. Колбандар производствого доңоран да биле келин инникөттү хайыннаран камсылларыгер багара оннукка үйретер. Хайдыны келлері аналақ бит. Сақаға айылартан аналлах, таңараттан ыяқтақтен мүчүріппет еті бар. Ол да күрдік бастакы алмаз күсті бит сиригер сақа бастакы бриллиана. Бу сирге төрөбіт өскәбіт уолун өңөтінен кырыламыта. Сунтар улуғын олықтақтыра алмаз көстіғыттен бұ промышленаска түргенлік сыстыбыттара, сыраларын қолбабыттара. Оройуан отчытағы салаятчылара бұтықтарын құрыммаққа да эт ары көлі көрден кирен келер геологтарға маңан ырбақы кетен, қалтыстарын бағанан баран келелерін күрдік. Кытаанақ ердебілі тұруаран, қара маңнайгыттан ытықтағы, онна доғырду сығын төрдін олықтабыттара. Сунтар улуғын сириттен отуттан бұхатардылан алмастақ мирней оройуана өскәбіті. Сақа сергер алмаз кырылыр промышленнаға төріттәбіт Георгий Яковлев бүйхе музея өбігелерін дойдутугар тәнкеға арылыннылар. Сунтарга улусса уанна алыроса қостабыт бір күнді көстүүләқ ыра салмаға кені атынан аттанна. Жокускай коракка сайсары көлірдігер кені искивере ағылы. Сиртен қостонар бай уйгуну болбаққа, едәні әме ағалығын сөбін, олықта ғымықтар әппетінің қамытынан білен олырдық бұд. Онын, инникетін, промышленнай улус болар жылғаламыд сунтары, өссі бір улахан тургуту кетехер.